Monna Theetše re tlile ka sepedi ra sakasakanya mafoko a mabedi wa sakasakanya mararo a mane wa sakasakanya. Hi baby. Selo se sa gago se seke sa bušetša coke ye ka mo fridge. A ke re se tlwaetše go paka setoko. Emma, a ka se go tie. Emma, a ka se go tie gape. Babe, mo tie gape, a nke re ga tšhabe. Ke mang bjale Zeno? Avuxeni, minjhani? Ni pfukile. U mang bjale? And then Rutu jaga yeng? Ni kombela ku tlelelani, ni vona ku ri late se va nga ni gevenga ni nge koti ku fika kaya. O ka roval, maruska lawa roso ri xakerese. Oh, inkomu na khensa mani. So, ni nga na teka tipijama ta mele kaya ku ni ta kota ku tlela kahle. Le CV ya gago ga e kgahle. Ao, ga lebeleng ya ka ke kalarana. Jo, mpotse ka wena. Ke tla go ja ka lunch, no e nyaka mmereko fela. So o ile wa bereka before? Ya, nako e la gae ba gare DB, ke be ke ba kukela ditena. Ga botse wena o tlo thoma go bereka mo mose. Ke a leboga, tanko, re ka gola mo, go bula account ya nama KFC. Whoa, Mr. Moile, o ka re ga se wa nkwešiša. Anyway, why mmereko o go swanetše? Ke tšama ka tlhago le lebona la ntsonela. A fa grade 10 o ile wa e phasa mara? Ya, mara ke hweditše di-report di fedile, ya ba gona kile. Can you speak English? Good morning, ma'am. Wena ke no go hira ka gore ke tseba mmago. A lona tsebetša mmao. Ke gopela o nrekele Frantal love. Frantele ke eng o sa tsebo ape? Ke meriri ya gore ke beo mmotse. Tipo, Frantele tle dirang o paletše modimo. Mara wa kwa gore dijo tša Chef Clive di bodile go fetiša kgopolo ya gago.